Ibeting chua ilung ta pen menen mai chit ke zete set ba mai gumara sam news kede reinsa Zeme kona salya gar adale India kede gu body pe Prime Minister Narendra Modi ne mai chit ke zete set ba mai ge Rajpath nai Central Vista Loan Pridibe takchi guys telumi guys president taklega be Kartavya part of duty kaji be lepet kaize chune Subhash Chandra Bose me gyazun ruizun gailu India get ke sumgai be namai tingi kun tasna ge te mena telung churhang pepet kai gu leize salei Prime Minister Office PMO ne saje Rajpath tingti ge kahame kine panugu reze peluige ne lebabam hatake chi guys telumi garai lu bachang chuna teze te mena reze lebabam Kartavya part of duties te mena gu pampo public ownership nai te mena na pesuite ze reze pebe empowerment de leize salei Mizoram government ne gumchi klakira megne chingchu begne grep si duizo misonga telepet pe heli dete ze zora petinket hange nambe let karai de leize Mizoram excise minister mrope rege rahalu tepe Dr. K Bechua ne Mizoram de gu body pemra me wangdui ze de dam sambeki assembly ge pechi gai de lei Mizoram haram gu mrope rege rahalu tepe excise minister Dr. K Bechua ne Mizoram assembly ge pechi gai ze grep si duizo tele ragu hindi kaji belisi kwak panuina chemgai beze Mizoram Law and Judicial Department ne plampi kasiga rahang langai ne leize sale Mizoram excise minister marope rege rahalu tepe Dr. K Bechua ne saze kadabe machi duigu zora medu apo grep si duizo gu tele ragu hindi kaji bekange gut khamze Mizoram sorkri ne almera machi duizo kalakira megne tele perperege rahalu tegu leize sale Manipur ram gu phai dakpe phai nyak pe lilap de benai chempe pem ro deuge timchak jerezedi pui Textile Commerce and Industry Minister of Manipur Nemcha Kingpen ne zinai chitke jesna sumaige Union Minister of State for Food Processing Industry Pralap Singh Patel du New Delhi ge pogu official resident papam beki gene dawgai ze dedam samgai dele Manipur Minister Nemcha Kingpen ne Union Minister of State for Food Processing Industry Pralap Singh Patel du Manipur dege machi gire hene nai hegi mung hegi mbara me pachang ne telung dorahang pesi pezailu gumze pesin printa te hangze rega jarabe pogu quality ik sangze peze chamsai ze international market kade regde digo sakira mege heli dete dobu rahang telung rahange food processing industry Manipur ge teluga rahang ki be proposal rakhoga be lesi pe gai de leng India deng gumze spy maramdu rehe bedeuge raji chilang pe Union Defense Minister Rajnath Singh ne Mongolia kade de betu tepe loigai lubachang Japan kade tingnai mi pui madai hange official visit the betu te regulate ze saleng sige India kade gu Defense Minister Rajnath Singh External Affairs Minister S. Jai Shankar Jai Japan kade gu Defense Minister Yasukazu Hamadaka Minister of Foreign Affairs Yoshimasa Hayashi kekecha doraize pakanabe 2+2 ministerial dialogue hedodam sambe Tokyo ge namai hechit ke zete set bama ge tetke guleze saleng ipo 2+2 ministerial dialogue tetke ra beze Japan na India kade kake the CE ze long gate nai bambe nai kede ketne kede ketche puina kete ze ngobambe tingkum reacts na changdi belugum ze tingti gupe kadawanga be review bilateral cooperation meeting bamguleze saleng Central Cabinet ne zinai chitke jesna sumaige Indian sorokri ne kacharangkang ngogai zankut kara lesikira mahange tiktato ranranga be scheme khachi be new centrally sponsored educational scheme bizine PM Street School Prime Minister School for Rising India kchobe scheme Pyogai de Leize Union Education and Skill Development and Entrepreneurship Minister Dharmendra Pradhan ne to minata ge sandu petkai de lei Education Ministry ne saze India kadega bambe leksi ki changkhrome dai haim ngeusi ne apo new centrally sponsored educational scheme PM Sri scheme Prime Minister School for Rising India kangene gyutse National Education Policy NEP tingkum chang na jangkai kumge hingit loga belugum jate kyura hange apo lesikira mege chuna rehege te konabe kanang be kanet reme technology jai mara me kanet reme sangchak chabam rahange teluga gu leize saleng Maharashtra Pune ge mipumi patingkum react stroke sakana
62 years old woman du panarahang pe nai pacha pe ne tu chet lu ze pakang pasa poina ramahangge dang pet ka be kana du police ne danai chitkeu je strok damai ge tui to de le je saling police ne sa je ai me mi pe mi kana pe sandip gai khwa nai panarahang pe sahil ne mi pui mi du tu chelu bachang pakang pasa poina ramahangge dang pet kai je cheka ga kai lu je engeu ki me phagai de le je saling ai po pet pe je mi pui mi usa gai khwa pating kum react strok se kana puine panarang pe sandip gai khwa nai pacha pe sahil du parata je pabam ki gene te petar hang rangai bi gene pe nai panane panai rata je mi pui mi do te cheni de le je saling zai te ti be ka pai ke je mingu mai ge sandip gai khwa nai panarang pe sahil ne pui usa gai khol ga di blam ge mudwa police station ge missing complaint kai de le zai mi pui mi sa di pui pana lem pui sithal kamble ne pesi pe nai pacha pe ne pui du te chera num gai je fir kai rai je sandip na sahil du police custody gine police bone sam chi ne ke me ka belo panai na mi pui mi du te cher kai de le je police ta ge rang kai de le hagwang ke de tu ko buak se tim rim sim ga mai du du ngi zabam bo National Investigation Agency NIA ne migalaya sokri du kating kang zabam kyang na Henry Trip National Liberation Council mina hang madai du charge seal file kai gai dele Henry Trip National Liberation Council migalaya sokri du kating kang zabam kyang na gumina hang madai du National Investigation Agency NIA ne charge seal file to gai ba palam je dui ke je kru ko na tingkum chang na jang kai East Jantia Hill District migalaya ge dumpok pokra staff quarter Star Cement Factory Colony Lane ke te gai ma dui le je sale National Investigation Agency ne sa je Star Cement Factory Colony Lane staff quarter ge dumpok pora te gai ba palam plana ka thai git pe ge chi be je so gridu kating kang zabam kyang na Henry Trip National Liberation Council ne Star Cement Private Limited go company pampo pe ta ge hindi mak pe gene bo ha be pe mak pe je gene le je saling dana ya chit ke je srok da mighty mui ge Karnataka Ramgu Food and Civil Supply Minister Umesh Bishwanath Khati minung ron ragane pakring ting kangai dile je sale marasam pogamene saje minister peze dollar colony pagu resident pekigo dipya ki gene loket na kokeze globulunge rehuki me pungter kai dele kane rehutu chimene saje minister pe rehuki wang changa be hige minke lulu pe gaze rehuki me chai di je pungwang dele je sale ai gene na mai gu marasam news ka loi ga dele pi guys and kingani mele indu to dele